Cepetit cepi kita pak. Wah ke fit. Wah peman dah ka senang khliehmyntring LP school. Itau to ka isa in bypass Jalia. Keteriduan arpo pra wah ka arpo pendiri. Kalau kidro first prize ka Bolero, second prize ka Alto Giten, third prize ka Scooty. Arpo pra teriduan dau em ka bumper house. Ka bumper house to ka full prize man go sila. Ka first full house man go 3,000. Kilain man ki 4,000 ka mi. Te hepor met wan dau em ka DJ Fifi. Te ka buy entry to free. Te ha ka met ka ubud wan ka arpo pendiri ka bumper house man ko he. Dorong ka to full price man salak first full house arlak second full house man silak third full house 3,000 ilain man ki lele 4,000 wi te hepor met wan kamu yang ki wodo pakli kidro dau em DJ upo nam to DJ Jethan te yawan kalau kidro te bile pa to cash ka uyo on pi de kila te kabong par house wan te bili yong le spa uyo on pi de kila hampir sab area kana sik yong pi yawan please